أسره هوجينا جمرة وشي كلا هوجينا جمرة إذا هوجين جمرة سمعت منزل أما جولين كانسليشن يقبض جولين أيدي قبض ورنيا تججو دندسين ساتو كلنا بريفة أصلا قصة تابتا كوبيلين شير ودا درا تابتا ودا كوبيلين شير كوبيلين كي ودا أكتر يوم تابتا كوبيلين شير ودا جالن شير يودونتين كوبيلين كي تابتا ودا جرو سدين كانوا نبرا برهمان بلبي يوم تابتا بيوام كوبيلين شير اللي أجمع وامونا تبروبي يمنا من لوكس سدين كم لوكين تبري كفيتا حالا كفيتا كهودي يا لالم هذا يوجد بسيط هذا كبار بروجة برتميشان كونستراكشن كلهم سكتنا مقدلا هذا أولك أبو بدي دبي هذا أولك أبو بدي دبي كي يفهم دبي شاسي قاعدوا سيجري هذا أتدري جارتي في توت ميلاد في كوسيجا تودندا لما ميشان أكون كله برين دبل ميشان دبل أو برين قد كوفي ميشان مكوف ميشان كونستراكشن مو ويا الله ويا السيجا ليه ودي ويا المو ميشان كونستراكشن so kana fi yu malas jechu wala barbade kan abe basi jiru garu ati ijaban tudaf dubat jedde shi ijaban chufantu ko dubat jedde man jamara yettisa akame bulte wala ne yenaga jira galatu aga kam bulte ati yada jamarte to ko jire la fakesa ba fadera masalan ni ba ejra wantiya okay ama blockade da makadisa luki sadde tame chu filime kabana filime gachu o ka kare me kara mana jiru chu kuma dibbila basin tamma shala nam dibbila man bunta ta ko pili share ko da ka achuma follow go chu daga tina kun maka profile ne jina yaftanan dubbisa filishani okay filishan gudda blockade da mo do ke mal dan jamarate فمن نبرة جمر شمال الأول باس بلوكيت أنا جالس مو بلوكيت ده بلوكيت أوكي فليشة بلوكيت مثلا ميكا فيك مثلا ورقي أجائبة أججتشو بربادا غرو رين جولدين نافدي بسودي إيه أولاني أنا رين جولد لكن رابطي كمان شود لكن فشتني ما أنا رين جولد لكن كمان رابطي أنا رين جولد كمان بيت لكن بيت لما تمودي بيتو أنا سوق إشي كان كاستمر أنا أمال بيتو دوشي نفسي تنكترانيني أنا سوق إسني وركي نم بيتو ويه جولد أوس كان جرا مكان وركي ساني مني إنكاريني وركي أجائبا رغم أيه وركي بيتو كتيو كم بيت تري جولد أوس يداو بتاني جتو وركي كان اللي بريد بيتي سني جن كم تالي يبهاري وركنا شاين بوده جتو هني فبك أبورة فكات وركم ما إسا سني قلي جرا بيتي so ama bota to ko sin beta work mata ebitu workini saudi ajra workin oman jira workini mal makar sa italia workin jira kunni fi min mintina de dum je work magaru ak work baharin kan mo kuno rim burburtu kan yunate no bla to jeti an exetu qalabati way ka wadana agna torbe kasiyatu kondroi qalabati hakki yata ko bitani qalabati su gudda da wana arka targetan ba arka na kusunan mo gurguru rage siniso grama sadi tuqa me kasan fakka me qarab bisin qabe grama sadi fi me qara warqi su karqubati drito dirhamu ko to ko dipa saddet nam bitu warqi to ko dipa saddet nam bitu dagi fada grama dum kuma anu grama sadi fi wala sadi tuqa wa yitigini tuqa jata sadi qarga de la jata sadi grama sadi fi jata sadi makadisa qalabati difi yechul muti mo odo design kam ani jechul size kana hiratu da be isabitu da Senegal jramiti jechul sila qalabati da gram ta kafala kadu ga nan da jiru Senegal achuma nan budike sambiti gram sadifi tuqa soddo bi tuqa jata mi sadi jechul afrut diya bara afrut kuma ngata ba ya funda da hakan da ku be rabbi kambe qalabati da tidde ke worki gram gudda ka wachu achuma nan de me gurgur malam gurgura jiya to ka wannan geeta misክርን ነበር ኢየሱስው ነማርቴ ቢተነት ፈካት እንትና አረገ ግን አን ኦጋጀ ሀንተ ኦጋዘ ባንዱ ሪም ጎልድ ሃውስ በከሪም ድፍቱ ከና ወርቂ ሞርማ አንድ ቢት እስቲል ነው ዋካ ወደ ስለተገርሰው ካሙ ሙ አማይ ወደ ክፍል ከደቀ ጋር ደግሞ ነው እንጂ ማለት በጣም ነው የሚያምረው ሻሃን ነው የሚያረገው
በቃ ጊዜ ሁሉ ማይ የሚያንጸባርቁ ነው። ፎሎ በቃ ጀራ ከነ ቦራ ከነ አርግቲ ወደዛ ነው የሚያደላውና ሪም ጎልድስ አን ወርቂ ቢያ ከነ ከሰት ጉርጓስ ጀመር ወርቂ ቢ አረባ ሀሚን ቀቡ አከ ኢትዮጵያ ሸኪን ቀቡ ደረሰኝ ደን ጉርጉራማ ሴረቃ ቤሰዳ ኦንላይን ጀትልስ ሚቲ ሪም ራ ኦንላይን ወዶ ቢተኒ ምን ወንስ ሸከተ እንጅሩ ሜርስ ራ ወዶ ቢተኒ ኦንላይን ምን ወንስ ሸከተ እንጅሩ ሜርስ በጣም ቆንጆ ወርቅ ነው የሚሸጠው። ሃናናታ ሃናንስ በጣም ቆንጆ ወርቅ ንጹህ ወዶ ተውባቴ ደረሰኝ ደን ጉርጉራ ጀረዶ ሰኔጋሌ ብየ ከነ ከከት መምኑ ባየ ነው ወደ አይዲ ደም ቢተን ወርቂ ሰኔጋሌ ጅራሚቲ ወር ኦንላይን ብሎት ሞ አየበቀ አማ ዶ ወርቂ ደሜን ቢተጀቴ በር አይዲ ደም ቢተዳፍ ጉርጉርቱ ሳይዲ ደም ጉርጉርታ ሰኔጋሌ ጅራሚቲ አከስተም ቢተን ጊዜ ቢቱና ወደ ስሚቱ ተለው ጅራቴ ዴማ ቃመ ነቃ ቢተዳ ዮቃ መስሚቱ ሉባት አለሪ ማማ ጋፍቱ ኮል መሰኔ ረቢ ከቤ ነገ ነም ቢተለቲ ምን ተቆቶ ኮበሬስ ወስሞ ነገር ቻፈ ከቤ ኩስኒ ሰወር ነቤ አክቲቪ ምትሪም ነው ወላልተቲ ሚት ነቤ ኩደለች ሚዲያ ከለበት ስኔገለ ጅራቴ ነቤ ኩደለች ጊዜ ወስለት ጆንጎ ተግዜ ሴትነ አርገና እና መቃደሳ በጣም ቆንጆ ወርቅ ነው። ጎልዳው ሲዳወር ቢተን አከሶ ሜርስ ራወር ቢተን አከስ ሃናን ራወር ቢተን የኡነቴ ነው የምላችሁ። አንዋይ ወርቅ ስር ተንቤ ከስንስወን ወርቅ ሻጭ አይደለም እንጂ በጣም የወርቅ ተጠቃሚ ነኝ። ነምቢት ይሮባ ኢቱ ማዳሚ ትየሙ ማሻአላህ ስሚጀ አን ማዳሚ አን ብረጅም ገባን እሺ ነገዱ ይወጅራት ወርቅ ሞባይል አይፎን ከነቢ ወንት እኮ ገጥፈና በቃ ማን ምን ወርቅ ይተን ተባደለማ ከሰማው ደንበኛ እሺ ምን ወርቅ ይደደብ ነቤ ገግራት ወጋ በመበራን ማፋደን አርዱና በደባቃለ ወርቅ ማለት ከደና አብዛኛው ስትገዙ ባህሬን ወርቅ ይዳጣ ፈጣ የባህሬን ወርቅ ኩኑ ከነም ግዚው እንደ ሪሚ ፊ ሜርሲ አስተዋወቃል። ባህሬን የባህሬን ካሪ ከደም ተኩ ባህሬን ወርቅ ይገቡት የመጨረሻ ቆንጆ ወርቅ ነው። በቃ ሪም ሜርሲ ሃናን ወር ጉርጉራቱ የኡነቴ ነው የምላችሁ። ወር ወርቅ አለ ወር ይጆልን ኢትዮጵያ ወርቅ ኦንላይን ረሳን በቃ ምን አለ ረሳን ሰደት ይጅራ ገሩ እኔ አንስብሰቡ በየከና ሀገር ነው አድ ጎልዳው ሲመለ ወርቅ ይምቴ ቢሞስ ቢሰወል ጎልዳው በከሬም ጉርጉርቱ ሰኔ ቢትስኔ እንጀ ለበሪ ቦጋሰ ዴሜ ካን ጎልዳው ሲል አንሰሪ ድሮ አዩ ቢታን ትረችራል በጣም እንትን የሚመስለው ገመድ የሚመስለው ወርቅ አለኝ እኔ ግራማ ሜካፕ ሴት ፈቃድ ግራማ ሰገሊ ማት የተቋሚ ሰራው ጅራት ስልክ ነገር ሲሰብ እና ወርቂን ኦንላይን ከድራኔ ሰኔ ሚቲ ወሮታ ሁሉ በነበረ ከተቱ ጉራትና ራቢቲና ማለ ምንም ጥርጣሬ የለውም። ወርቅ ብትገዙ እንደኔ ማለት ነው። ሪሚሞ ኤገዳዳቃቱ ነገር ቻጀዳኒ ጊዜ ሽፋን ተብዛኛ ዲስካውንቲ ባስተ ደቃ ሜርስልል ሰውት ነመገችት ሃናኒ ሰውት ነመገችት ጭቡ ነው ሁሉ ነው ከየችም ይሱ አን አርገና አንዶ ቲክቶክ ከናራ ወንደ ኦልማ ወርቂ ወንደ ቤቱ በርባሩ ደቀን ሳንጀለታ አይተቆነላላ ኦልማ ወርቂ ወንደ በተሪፍ ወርቂ ኦልማ ሜቀ ጉራጅ አነማ ጎግል ጎዴ ሆና ገቲ ወርቂ ብቻ አላላ ይወደ ሳንጀለ ደቀሞ ወንዶ ደቀ መቃሳ ባቲ ፊ መስና ኢያ ፊ ሌባ ጀሰለ እትደበለ ሰፋነ ነጋስ ሊገለ ዮም ደበላ ወርቂን ደበለ ደበላ ከማም አከመለ ሻርጀ ጎልድ ይሩቱ ቢቱ ገሩ ሻርጀ ጎልድ ይርቱ ቢታ ገሩ በሙዶ ጅራት ቅርንጫፍ ስንት በጎልዳ ውስጥ ከተባለ እኮ የነሱ ቅርንጫፍ እኮ ነው እንጂ ግዴታ ሪመች ጅራችሁ ቀምዲማ ጎልዳ ውስጥ ወጀ ነው በራንቺ ሳንት ፈከኝ ፈከኔ አቡዳቢ አቀባ ሻርጅ አቀባ አላይኒ አቀባ ኤች አቀባ አንድ ነው በቃ እኮ ምን ችግር አለ? ዱጋ ደግሞ ነመቤ ከነራው ቢተም ወርደስ ነመጀና ነመቤ ከስልስ ነው አፍታቱ ነመቤ ከነራው ቢተም አኖዩ እኔ አሁን በቅርብ ወይ ሪም ጋር እጄ ገዛለሁኝና እሺ ወዷችን ታዲያ በተደስ ነው በቃ ከምታውቁ ዮም ቀነሳ አርወርቅ ለማች ከነሱ ፕሌት አማጭ አማ በረው ብትድበጃ ምናምን ከና መስናኢያ ፊ ድሌባ ፋና ወልረት ተቀባችሁ ጅርታሮ ብዬ ሰቦንቱን ተላርሲ ወይ ይጅራ ወርቅ ለማች ወንቀነሱ ተፈካታ ነው እንዴ አይመስለኝም። ተፈካት ወልዶ ጎልደበለ ጀና ከንገዲሁ ሆና ግተን ከኖልከው ማኔ ለዛም ወርቅ ነው ደግሞ ስኔገለ ማል ራስ አጀርታ ዋይ ወርቂን ጋፈተኒ ወርቂን ነገደ ቢሱኑ ውዲ ደባ ግርሽን ትቆ ወርቂ ሱበር ግራማ መገሰን ፈካል ግራማ ሰዲፍቱ ቃፍተ ሚጃ ግራማ ሰዲፍቱ ቃፍተ ሚጃ ድርሃም ኩማ ለማፊ አፍተማ ቢተ አርገተኒ ኩማ ለማፊ በሰዲነ ቢተ ጊዜ ሰንታ አከማ ከናን ተሪ ወርቂ ይታያቸዋል ይታይ
يا جماعة ملتا በጣም ትልቅ ወርቅ ነው። መስቀል ይደናል ሰንሰለት ስቁባት ትንቢቴ መስቀል ይለቁባት ትንቢቴ ጊዜ ስለና መቃደሳ በደጉ ጊዜ ነው 2300 ማለት ነው። በጣም ሚጮህ ስለራንካ ተከቱ ጅራ ኦማን ቱርቴና ወርቂ መስቀል ከነ ኦማን ቢቴ መቃደሳ ሰንሰለት አስዱ ባይሬ ጎልዳ ሙሲራ ቢቴ ሪም ጅራ ስለራንካ ሱዱ ተንበደ ኢየሱስ ሰንሰለት ሰሬጋ ድራማ ኩመለማ ቢቴ ጊዜ ሰንቶ ከደም ብሪ ኦማን ይባላል بري أمان ريال اللي بلا بيشوف إمارات ولا بجد أنا يا وسات بقرا قرم مالك أباتنا وركي قرمي توكو درهم ميكا أنا مجزم بيتو ستمو أنا مجزم بيتو ستم أقول أنا مجزم بيتو كان ترى مرينا بوست كده كان بوست نقول مرود كان كورونا درام بيتي كان وركي أنا كان كورونا درام بيتي أنا يوم كورونا درو مكان كورونا تونجرو بيزي وركي كده بيتو أنا كورونا ميبالو راسو إلا بتاعي كذا بقول لك أصلا تيلا كورونا درام بيتر يمين كورونا وتكاتو كاتور بدور إيه كورونا درام بيتر بيجي سوى جرام مين هنتو كات إباف سجل تما تأي إباف سديت تما تأي فسيل جرام بيجي سنة أنا كان تيم بيتو إندو بيجي أبدا تكوفا بيجي أقول لما فكر سرّا كسر لا قول بهامس بكام مريم يفتكر كده عرب مسكتة أو شان مسكتة قلت دفعت تناسي اللي كلام بدو كده سوكت لمن وانو ديسكاونت بإبريل أكم مكان فكران جي أبغى تكوفا جي أبغى لما فا سنة جديد إنجليزي إن كان سوار كي إنجليزي سنة جديد برهارة وسيبي جودنا إنجليزي سنة بيتر إنجليزي سنة كنا مسألة سنة كنا فارن جديد كم بلا ما في بس ده جونا أنا مربوطة دينا بدي يسوع درام كمشاني ولا بيتورا أنا مربوطة دي كو أنا كمشاني نوي يبي كمشاني أبي أنا مربوطة كمشاني سوى كنا أقوله ناكنا مربوطة كم تلقوا إيش هتقولنا ده قد نما نبي تشان بيني كرونا كمي إثيوبيا كنا لما جمرة كورونا ني أكا إثيوبيا أنا كورونا دلهم بيترميكا كورونا ميبال راسو سايمة تامالة مكان كورونا جدني يودون في يودون ناسينا بيتور كيكا أنا كنا ما بوست كده تيك توك كيرا تبي تنام تنابيت سيتوتا نابيتان بري سيتوتا كنا أفل سيتوتا نمامو مالنا بري فودي بالليجوا مالنا دوتا إيجار وركي دوتا إيجريتنا جرام سدي في أكيد فدا جرام كمال ماذا سيتوتا تجينا منها كني أكيد فدا إنجدي هميمتي ورا بري ورا أربعة سنة بري ورا أربعة هميمتي أنا جرام كمال ما في أفرتام وركي سو كمبيوتر هيرو جدا جرام نشيمي كسادي توكا أفرتام يجا كلو كنا فلالا جزء أما أنا وركي دعنا بوست سنو يوبيته كنا كاجة كان باتي وكيم باتي بيا كنا ده ولما تكابا رهام إبشاني في سديت سدلين بيتشونا جرام إبشاني في سديت سدل هرمي كانوا فيجون كنا مسنائية ليفافا إبجا من وركي أكسني ده كان إبجا أفي أفرتمجي إبجا أفي صدق كنا أفو أنا ما كنا منو إبسابة إبشاني في سديت سدلين بيتشونا أكاس كفاندي أنا وقت شغال بيتشونا رومي نقل جميع وإيه كانسليشن سدفع الشيء እና አሲዳ ጊዜ ወርቄን ነቀነሰ ቢታ ወርቄን ከነሱ እንጅሩ አመማ ቢቱን ጋር ከነ ቦደ ሙ አክሱ ተደበላል አመ በደ ገዳ አመሬን ጊዜ በር ጎልድ ሃውስ ይፍቱ ረብ ወርቄ 190 ወይኒ 200 ነበር ግራሚ ነው ያለተን ይራጣ 200 ከጉደት ወይ 200 ምናምን መለ ረከሳ 3 አመት ነው አይደለም ማለት ጋሰዲ ሲኒገለ ጀችቆ አመግ ወርቄ መቀለ አይደል ጊዜ ተቆንዶ 600 ገብቶ ነበር እኮ أما يوم اللي بجاء اللي بركنا مقاسا مسنائية في مسنائية في باتي جد سنوبا كوجي هر كم مسنائية تين كان وركين التكنولوجيا تبي كان تاكسين كفلا موجود بيا كان percentage ولا كان تاكسين كفلا موجود أمي إذا تدبل تاني كوجي هر كاو جد أمي وركين اللي تو إذا أمي بيجا تأجونا يبجاء اللي فايجون أنا كنا ما إساني يقول بشني في سدك كم سدلين بيجون سدلت موجود أمي يبشني سدلت يبجاء السنة أما بر مسنائية في ليفافا يبجاء الوركين أمي تني كتدبل ويا bisa mau bisa dah. Amma mereka gramini kalau cewek nak kau dipasang di mereka jadi dakal ring gold di mercy kalau dakal kanan ini lesing timti. Orma worki mal god kau mereka gold gold lesing timu. Garu asgab bin Israel. Makanya sa natrim tadi gogil god tadi nak tadi kan gogil ini kaman worki guru tu kau gogil ini waga worki bicas netim. Lagi pada gogilin olmang working grammar to positive. You have it tenderu kan itinoje tamehi kan vadi on nejru inda bala berri.
Sinigalee jira inni dabala. Kanaa dhafayyuu dhaqaatoo meersii jala yookiin haanaan jala yookaan riin jala taa'atoo dhaggeeffadha asinitti hin dubbatu. Haadha oolmaan giraami warqii naganaa. Yoommoo ijoolleen bitama fakkeenyaaf qansa kan diskaawuntii ta'e giraama warqii diskaawuntii ta'e haga nagada birrii yoo jira kan kuneet godhi sii dhufa birrii meeqa akka ta'e. Ishiroomi ijoollee shamarranii hin fiddaa'e. Eebbisaadha moo eebbiseedha? Eebbiseedha roomina. Eebbisee koo akkam nagaa? Galataa waaqayyo maalis gaafachuu barbaade beektaa? Mica obboleetti kiyyaati beektaa Dubaayii jirti anillee achi hin jiru kontiraata ishii fixxeetti beektaa xalaba biyyarraa fidanii kontiraata ishii fixxeetti jarichi jara ta'anii miti beektaa baay'ee kana dararuu silkiillee fayyadamsiisanii isaanii akka ishiin biyyatti deebi'oo akka ishiin dabaltee hojjettu barbaadu. Ishiin immoo mana sanatti dabaltee hojjechuun barbaanne. Ishiin maal barbaade kaansileeshinii fudhattee baatee karaa ishiin seera qabeessan hojii biraa mana biraa qayyarachuu barbaadde biyyatti galuun barbaaddu micooni tiktookii wanna tokkollee homaa fayyadamtu immoo tokko bichaa fayyadamsiisu isaafiyyuu ani amma micoon kuniin barbaadu biirootis hin deebisnu jedhanii yeroo meeqa dabaddabanii maal jedhanii amma shirni bakka mormishii kunillee namichi sillissee amma afura baafachuu dadhabdutti illee dirasirra geessee biirootti illee deebisuu didanii jechaadha. Amma inni kontiraata kee fixxeennaan kallattiin biyyattiisa yoo dabalattee hojjetta dabalatteen hojjettu taanan immoo biyyattiisa taasaa farsiisaa malee biiroo sin geessu jechaanii jira. Amma asirratti yeroo kontiraata ishii kana fixatte qaama seeratti dabalattee qaamni seeraa wanni ishii gargaaree akkaataa kamiin akka kaansileeshinii ishii fudhatte amma seeratti haasaa dadhabde jettu kanatti maa akka seera qaama seeratti dabalattumaan goone seera qeexaamaa kana hordofu fi giddeetuma seerri qaamaa tokko lubbuu keenya nu adaadhaaf dhuma kontiraata keenya eega. Ilaaluun asirratti wanni hubachuu qabdu ani biyya sana keessa hin jiru ani kana hin jiru biyya biraati. Ishiin immoo achi keessatti manaa gadi hin baasu. Kanaafuu kontiraata yoo nama hin beekne silkii akka itti dawwaltu qabate qaxxattee lubbuu ishiitiin kara biyyaa galti janaazaa taatee galuuf. Achirraa biyya biraa deemuu hin danda'amu. Ishiin amma akka yaada ishiitti kontiraata koo dirqamni koo kontiraata koo fixuudha waan ta'e dirqama silan qabuufu dirqama kana fixadhee qaamni seera karaan dawaladhu akkaataan dawaladhu yoo jiraate isaan nama naa gaafadhuutu. Hoggaamee isheen mana sana. Wagguma lama addisii nama afaan hin beekne addisii haarawaa biyyarraa fidatanii jecha namicha. Hoggaamee kaasii jiru amma mana sana gaggara hoggaamee. Waggaa lama amma ji'a lama ta'a waggaa lama ji'a lama ta'a. Bakka ji'a lamaan fincatti namni akkanaa kuniif makaarii akka keetii kana qabaatti gadalii galchite wanna ta'ee dafe waggaa lama fitte qaxxaleetti muree biyya hagalchu nagaa taate saniin booda biyya mana natsaannasiitti galu deemuu hin dandeessi. Biyyi kamuu banaadha. Kan masi gorsaan amma gorsa haasaa akka keetii kana micoota noonnatti addaattu jirtu boodatti galchuu malee. Si galee jiraa miti gaafa ishiin dhaanname siin jettu gaafa ishii silkii narraa fuune siin jettu gaafa isaan naa cuucas siin jettu maaf qaama seerratti akka dabalattu goone. Du'aa ishii micootni immoo amma silaa homaan dabalchiisa kan fayyadamtu dhiiboodha akkaataa itti qaama seeraa sanuu dubbifattu hin qabdu maal kan godhu kassasi yennaa meeqoodha akkamitti kassasti ishee. Ani lamaan biyya biraan jira kaama biyya sana keessa osoo jiraate wayin qaama seeraallee wayin kanaafuu fixadhee jira ijoollee hojiitti sii ol jira wanni godhe ijoollee hojiitti sii ol jira dhiifamu maqaan isaa kontiraata ishii fi of catte tikkeetti amuree fi galtoomaa rakkoon hin jiru biyya ofiitti gala namni bar gorsanillee namni bar gorsatti namni raajaa hojii itti manillee nama sirritti hubannoo qabudha. Sini qabee jira sini galeera micoontu nomaan fayyadamtu kan ishii fayyadamtu immoo saniin booda cuucara jirti haga dhaananii afuura baafachuu dadhabdutti faa irraa quba qabdi. Gizee san maaliif akka poolisitti dawalattu hin goone maaliif akka leebira ofiisitti dawalattu hin goone ammallee lubbuudhaaf jirti gara biraa hojii akka isheen hojjettu yaadde hiiba akka nama dhiira birriirraa guuruu wa'ee maal obboleetti tiyya lubbuu maanuu oosa ati si fayyadu wanta bare warra hin fayyaddi si fayyadu hoo baatte biyya kana keessa yoo jiraatte maal gootaf waan biraa oonnati gootiif hin jiru bara silkumaa naasuuf kasillee yoo jiraatte yaa'u wayyee saara. Nagaa galata waaqa akkamii. Jira galata rabbii maal si gargaaru? Amma kontiraata
fita ishee amma miidhagnaa fi tokkoon fita jechuudha. Juma kana moo? Bakka shakkaa hin argama. Odoo taaksii argitee na fudhatte. Odoo taaksii argitee na fudhatte iraas harkanii man jira. Umar ko dinyo mari taksi kan kafalat si kan kafalat taksi kina nas ka imani si fulo madina zai jira umar ko dinyo si fa erga taksi Bakka meeqaan deemus nyaatis nan danda'u hundumayyuu. kuma fi bafur Kumaaf dhibba afur asittuu kumaaf dhibba shan hin hojjetatu. ma ba tare Laammanatu namtittiitu nama baay'isa dhiirota baay'isti sa'aatii dadhabdeetti rafuu hin dandeessu. ira ba istimal da hazima qaba ba Bakka dhiiraa ziimaan manni ishee. Kanaaf bakka na jibbisiisan. kana fiyu Ani hojiifaa hin barbaadu mana gandaa'ee wanna mahallan banan jedheeni. Kanaaf kan sila ishee hin agaddan hin barbaadu mahallan banaa jimaatti. asle shiri furate Kan sila ishee hin fudhadha amma tokko baand ማለት ነው. okay የሰጠችኝ ስትኝ እኮ በእጅሻለ መስሎኝ ነበር ለሚጨርሰው በአንድ ነው። አሁን ይሄ ስንት ቀን ይቀረኛል? 20 ምናምን ቀን ይቀራል። ኦኬ ስለዚህ ወደ ቢሮ ሂጂያ በቢሮ ስራ ግቢ ወይ ላ ቢሮ አልፈልግም። የራስ እርከማ ቢሮ አይረባም። አይ ሌላ ቦታ ማየት ትችያለሽ እኮ ካንስሌሽን ካለሽ ማንኛውም ቢሮ እኮ ፈልገሽ ማየት ትችያለሽ ኦኬ ኬፕ ማፊያ ሻፉሪን ካን ነው ጀላኔ ኩማ ፋ ጋር ቢሮ ከሄድሽ ደግሞ ልንገርሽ 200 ነው የምትገቢው ላ እኔ በቢሮ ነው በፊት የምጠባጅ ማን ያው 500 ነው የገባው በቢሮ በሩሽ ያስገባሽ እኔ ምግብ ይችላል እና 7 ዓመት ነው የቆየሁት ዱባይ። 7 ዓመት አይደለ? ለምን 17 ዓመት አትቆይም? ቢሮ ካለ ራሱ ሁኔታ እንዴት ነው የሚያስገባሽ? ቢሮ አሁን ማንኛውም ሰው ቢሮ እኛም እኮ ህጋዊ ቢሮ እኮ ነው ያለ ነው። ማንኛውም ቢሮ ምግብ ለሚችሉት 200 ጽዳት ደግሞ አንቺ ነው የምናስቀጥረው። አወል መራ ከሆኑ ደግሞ እስከ 800 ነው ደሞዛቸው ዜጋለ አሁን ሌላ ቦታ 7,000 ልሉሽ ይችላሉ። እስቲ እነሱ ጋር ሂጂና ሞክሪ። ከዛ በኋላ እኔ ያልኩሽ ያን ጊዜ ማቸውን ታገኛለሽ። እሺ እሺ እናቴ እሺ ዜድ ወይ ሮሚዬ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ ውዴ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ውልድ ነው ማድረግሽ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ሮሚዬ እህቴ ማለት ነው ኮንትራት ቤት ነበረች። በይ ይቅርታ ግን ስራሽ ላይ ጥያቄ። ችግር የለውም። እሺ መፍትሄ ፈልጌ ነው ምን ሆና ነው? እዚህ ኮንትራት ቤት 4 ዓመቷ ነው አሁን ማለት ነው ያለችበት ቦታ። ከዛ የልጁ እሷ ያለችው የእናቷ ቤት ነው። እናትዋ ትልቅ ሰው ናት። ልጁ ደግሞ ከሚስቱ ጋር ተፋቶ እሱ ጋር ነው ልጆች ያሉት። እሱ ጋር ያሉ ልጆች 6 ናቸው። የምትሰራው እህቴ ናት። የምትሰራው እህቴ ከጽዳት ጋር ነው የምትሰራው። ጽዳትም አላቸው። እሱ ሰራተኛ አያመጣም። እሷን ነው ስሪ የሚላት። ልጆቹን ትምህርት ቤቱ ሰጂ፣ እንደዚህ አርጌ፣ ልጆቹን ጽዳት፣ ሁሉንም ነገር ማለት ነው አርጌ ነው የሚላት። ከዛ ሰራተኛ ያመጣል፣ ሰራተኛ ትወጣለች፣ ሰራተኛ ያመጣል፣ ትወጣለች። የዙ ማለት ነው የሰውየው አይስማሙም ከሰራተኛ ጋር። ከዛ ካልሰራሽልና ያስገድዳታል። ሲያስገድዳት ረመዳን መጣ። እንደዛው ችላ እየሰራች ነበረ። በጣም እዛ ቤት አዚማ ይበዛል፣ ስራ ይበዛል። ትልቅ ቤት ነው። ከዛ ረመዳን ሲመጣ ልጅቷ ከበዳት ስራው ማለት ነው። ከሰውየው ስራ ጋር ከበዳት። ሲከብዳት እኔ አልችልም፣ ከኩሽና ስራ ጋር አይመቸኝም፣ ልጆቹ ጽዳቱ ምኑ አይመቸኝም አለችው። ለምን እዚህ ጋር ትልቅ ቤት ነው፣ የአሮጊት ቤት ነው። ከዛ እንዴት ያለሽ ብሎ ይዝትባታል። በጣም ነው ይዝትባት፣ ቢላ ያነሳባታል ምናምን ማለት ነው። ከዛ ልጅሽን አሳርፊልኝ፣ እኔ የቀጠርሽኝ ለአንቺ ነው እንጂ ለልጅሽ አይደለም፣ እኔ አንቺ ጋር ነው እንጂ የምሰራው ለልጅሽ አይደለም ብላ ለሴትዮዋ ትናገራለች። ቻዩ ትላታለች። ኦብሴቲ ከዛ ኦብሲ ኩን እረ ደርቢን ተለተን አቺን ረመዳንን ሴኔ ቶርቤ ለመናጉቱ በቃ እንትን ሲላት በጣም ሲያስፈራራት ወጣች ልጅቷ ጥላ ማለት ነው። ልክ 7 ሰዓት አካባቢ ወጣች።
ወታ ሌበል ደወለች። ሌበል ስትደውል እኔ የምመራሽ ቦታ ሂጂ አላት። ሌበል ማለት ነው። ከዛ እሷ ሄደች፣ ፖሊስ ጋር ሄደች። ፖሊስ ደግሞ ለእነሱ ደወለ፣ ፓስፖርት እንዲሰጠው ወረቀቷን እንዲሰጧት ማለት ነው። ወይ ከዛ አካም ደግሞ በደንም ንኩን ጋፍ ተኮሴን ከመለ ሀሳ ተፈ ወይ እሺ ፖሊስ ጋር ስትደውል ደወሉላት ለሴትዮዋ ሲጫት ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊያት ምናምን ብለው ሲደውሉላት እኔ ምንም አላጠፋም ከልጄ ጋር ተጣልታ የወጣችው አለች። ከዛ አንቺ ማስተካከል ትችያለሽ፣ ልጅቷ አንቺ ስር ነው ያለችው አሏት። ከዛ አልሰጥም ብላ 1 ሳምንት አቆየቻት። አሁን ጓደኛ ቤት ነው ያለችው ልጅቷ፣ እህቴ ማለት ነው። ከዛ ድጋሜ ስትደውል ሂጂና ውሰጂ ፓስፖርትሽን ሂጂና ውሰጂ አሏት ፖሊሶቹ ደውለው። ከዛ እየዛቱብኝ ነው ደውሎ እየዛቱብኝ ስለሆነ ብቻዬን መሄድ አልችልም ትላለች ልጅ እህቴ ማለት ነው። ከዛ ኑና ውሰዱን ከእናንተ ጋር ሄጂ ፓስፖርት መቀበል ፈልጋለሁ ስትል ትላንትና አብረዋት ሄዱ ፖሊሶቹ ማለት ነው። አብረዋት ሲሄዱ ገቡ። ውስጥ ሲገቡ ሴትዮዋ ምን እንዳለቻቸው አላውቅም። ሴትዮዋ አልሰጥም ብላለች። ድጋሜ ሌበር ደውዪ አሏት ፖሊሶቹ ሄዱ። ሂጂና ድጋሜ ሌበር ደውዪ ሲሏት እሺ ብላ ልጅቷ ተመልሳ ገባች። ሌበር ደግሞ አላነሳ አላት ትላንትና ስትደውል ማለት ነው። እስቲ ምንድን ነው መፍትሄው ሮሚ? እንግዲህ መፍትሄ ከምንድን ነው? ከህግ አካል በላይ እናውቃለን። እንግዲህ ፖሊስ ሄዶ እንደገና ደውዪ አሏት። ሌብሮ ሶስ ካላነሳላ እኛ ከፖሊስ በላይ ምንም የማውቀው ነገር ያለ ይመስልሻል? ውዴ ምን አውቃለሁ፣ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው። ሮሚ እግዚአብሔርን ተሰቃየች፣ አሰቃዩት። አሁን ፓስፖርት የላትም፣ ካንስሌሽን አልሰጧትም። አሁን ኮንትራቷን ራሱ የ4 ዓመቷን ልጨርስ 4 ወር ብቻ ነበር የቀራት። እሺ ከዛ ነው ጥላ የወጣችው። 4 ወር 3 ወር የቀራት። እነሱ ትመለስ ነው የሚሉት? አዎ እነሱ ትመለስ ነው የሚሉት። እሷ ደግሞ ፈራች፣ እሺ በጣም ፈራች። እሷ በጣም ነው የሚስትባት ሰውየው። እንግዲህ ያለው አማራጭ ከፖሊስ በላይ አናውቅም። ያለው አማራጭ ደጋግማ በትዕግስት ጠብቃ ሌላ ኦፊስ የሚሏትን ነገር እስከ መጨረሻ መስማት፣ ታግዞ መስማት። ግን ትቦልካታለች። መርቷን ፓስፖርት እጇ ላይ ያለ እሱን እኮ ነው የፈራሁት እኔ ራሱ አልከለሰለቻ ከቤትካ ስላት እኮ ስራ እናስገባትና ወደ ከነሰልቴ በር ወጂ ሺጋችገ ሲገለ እኔም እኮ ለዚህ ነበር ወደ ከፊለታ ካስነሳለ ብሎክ ውስጥ እንዳስገባት ማለት ነው። ከናፍዩ ስላልተከለሰለች እነሱ ጋር እነሱ ብሎክ ማድረግ ይችላሉ። ሁለተኛ አግሪመንቷን አልጨረሰችም። ሁለተኛ ላይ ያሳደሰችው ገባሽ? ከናፉ እሱ አሁን ማድረግ ያለባት ስራ እየሰራች ኢመሺክ ሴረን ቀበቤ ካለ መይደት እንድትሄድበት ማድረግ። እሺ በቃ ሮሚ በጣም ነው እኔ ይሄንን ልጠይቅሽ ነው፣ ስለጨነቀኝ ነው። እሺ የመጣሁት ስራ እየሰራች ቁጭ ብላ ሳይሆን ስራ እየሰራች መረጥ ይሆናል። ኦኬ እሺ እናቴ እግዚአብሔር ያግዛችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ፓስፖርት ጥሎ መውጣት ታያችሁ ወይ ሰቦና Oye, jirtu naguma. Jira galata wakakam. Naga ko tigalata wakayo jirtu. Sakta to lakam. Jira galata rabbi. Ansi gargar gafi da moyala. Lakke dubara fireshi fidun dande samiti. Sarai si. Waliso. Okay, biar Ethiopia itu. Ama bernam diri Ethiopia beri gudda dah. Beri gudda dah. Jadi diri Ethiopia video nak cuma terdalag. Dira mati Dubara ada dira mati. Fresh video, fresh Arabon filat chanjra juga filat ni inshallah. Filat chanjra no. Ada si Dubai filat chanjra. Adisi mumpu Dubai fudhachaa jiru gaafa adisi Dubai fudhatetti hajammattu akkasii fotoowwan guuchisiisu koyetu fudhachaa jira nama biiroo gaariidha.
Nama tume nama sirrii hojii TikTok irratti agarraa taate kanaaf inni si gaafachuu barbaade malee nama sirrii. Hojiin akkanaa kun jechuudha fi tokkoffaa sammuu qulqulluu fi laphee banamaa qabaachuudha. Birrii waan nama fuula jiru gaafa birrii nama bira galu kan ofii namatti fakkaata. Siigalee nama baay'ee ijoollee keenya baay'ee karaa irra dabsee jira. Garuu hunda dhaqaallee hojjetu jira shi. Kanaafuu dhibbaasota seera qabeessa kan birrii dura nama kaffalchiisne egaa viizaa fi wanni hundi dhumee bichaa kan nama kaffalchiisan dhaqaatu bakka akkasitti jabbariif qulqulleessi biyya shi. Bakka shanirra Dubaay jira. Si gaafachuu barbaade. Kanaafuu beektoonni ta'eeffatillee yaa'uudi miidiyaa irra jirta ishuu buleessa koo. Alam ni jiru jira galata akkamii sattaatoo maal si gargaara? Cancellation kan dalagaa nagashita. Nyaata Qabdaa taas. amma ji'a kana fudhaa gaafa 25 Ishee. hojii na nama suuta mindaa meeqadha? Okumaaf dhibbaa afur nyaatan. Nyaata bicha hojjettee jira mana basii walumatti qaba. Nyaata kulli Manni basii mana namni baay'ee kan mana kaddaamaa takkaa bichaa ni jiru. mana maatii baay'ee moo? Mana basii jechuun maatii baay'ee jechuudha hudde. Arabiyyaan basii jechuun maali? Ayif bakka haa ta'u kan Mana basii ta'a. Sabaatinyaa nama barbaanne jiru. eeyyee haa ta'u Mana akkasii amma walitti qabdee jechuudha. Mana akkasii amma okumaaf dhibbaa afurii siin galcha. rakkoon qabu bakka haa ta'u jechuun kan hin sodaadhu mana maatiin baay'ee ijoolleen baay'ee hin sodaadha. Lakkoo akkas ta'e immoo okumaaf dhibba shan okumaaf dhibba ja'a warra jedhu kana warra kun baga kulaalee namni ga'uutti namni Isaan immoo boqonnaa isaa wayyakaa. ijoollee baay'een akkuma ja'a akumaaf dhibba ja'a akumaaf dhibba torba kaffalama jedhan dhiisanii dhufanii nama bira hojii galan manni haala qabu. Roobi kulaaleetiin haqa galuu guyyaa afuraffaa guyyaa lama eegalu kottu lafuufi jedhan. Kanaaf addiidhaan umurii kumaaf dhibba shanii waa mana sirratti sirreessa bu'an maaliif guyyaa lama hojjettu kadhattee laatte bakka hojii fookii hunda kulaa'ee kumaaf dhibba ja'a machaan sii kaffaltee kun nyaata bichaa sin hojjechiistu. Yoo nyaatuma bichaa ta'e kun dhiqqisiisa baadalee dhufne kan nama kudha shanii wal qallamtan hunduu ayyaata garaagaraa ordan asii godhu maati kana sin galchu oduu ala ta'e hojjechuu danda'u. Oduu ala ta'e hojjechuu danda'u waan ofii kiyyaa dandeenye sin maal kan hojjetaa Eeyyeen sirriidha. Haa ta'u bakka waan malee basirratti maadhee kan itti amanee dhufe ittuma milkaa'a. Borootti nama galateeffataa irraa miti si gala bileetti biyya. garuu yoo dalagaan naaf hin mijoofne si bira dhufee jijjiirachuu hin danda'amu tiire maktaba qabdu Mana wanti itti kaffaltu hin jiru. Namni fuudhafu tiraanspoortii kee bichaadha. Kiraa mana wanti itti kaffaltu hin jiru. Nyaata dhugaatii itti kaffaltu hin jiru. Kan hojii dhugaatti si galchisu nuyi. Kan waraqata kee irraa si jijjiirsisu nuyi. Yoo mindaa si kan kokkii ol qabee irraa si fuudhu nuyi. Yoo manni si ta'uu baate daqiiqatti dhufnee si fuudhee isaan nama jijjiirra si mana bareeda si qayyaa. Mara takka ofii gadi dubbatta beelum kastamana fidna malee waan bira dhufte kun maadaa biyya ofii bittaa softamu. bareeda. Nuyi bini kasi duwwaddaa sana si galee. Lakkoofsa kee hojii dhadhumaa akkamadha? Gahee hojii keetii gaafattee maatiin meeqa akka jiru sitti himtee kan hunda laaltee axxaarraatee seenta shi haa ta'u. Warra mirgaa hojjettu minim seera biyya kanaatiin gadi sanii wal mirga keessa eegsisiisa malee inshaallah. Fooloo si deemseera keessan naa barreessaa bu'aa lakkoofsa si jenna waatsaappii na dubbista. Si haa gargaaru naga ijoollee kaansileeshii fudhattee akkan gaafatutti nama noona ta'ee lafa itti si haa ga'u shi. Ishi haa ta'u. Firii mucaa eenyu? Wayii nagaa siif haa ta'u nagaadha. Ami siif illee haa ta'u haa ta'u kami. Kan qoraattate. Maal si gargaara? Ani ofii kiyyaaf odoon taane sistiriin kiyya torbee darbitee erga hojii irraa raafte jechuudha. Ishi. Kontiraata turtee madaamidhaa walitti bu'anii baasu. Ijoon dura biyya irraa fidde yaane dallaalanii mana ijaazaan qabdu yaane intini mana ijaazaan jira biiroon qabdu. Dim jettee mana teessisaa jirti amma mana namaa ofiidhaa biyya jirti iyyuudha. Hojii singalle amma yoona ijoolleen immoo hojii galchan jedhee nama gaafadhee fi akkanatti intiniidhaan jennaan birrii 5,000 kaffalti.
birrii fiddan malee naan jedhe. Garuu manatti cufanii teechisaa jiru silkii sirraa fuudhanii. Waggaa tokko reefu waggaa tokko. Waggaa tokko. Damoza lama lattera drama kuma sadi. Damoza jala mana kenni jarri dura jarri drama kuma sadi birram bifata. Damoza jala man kenni nafi manombe qarishit fudhatena jedhani gaafa lakkosa na kennite namichu mayu gaafannan ishirratti galchine fi naan jedhe ishitu fudhate. Malam beeka. Beti macam mana ada kursi surat bisingkah. Acis dah masa aku masih di front malam macam ni kita cakap malam baat tu. Madam ni si fudat tu suni beriku macam ni shantama yo kafal temalena anjet. Warakata kenni fa duftu abate ujetuna nta unanjet. Madam tu bicara naga fudat tu sih beri kan ni. Biarra fidde kenniteefi si jamar madame dhumatu fidate dura biyyarra kinna madame ka fidate shida waa kenneefi kenniteef akkamitti kenneefre kumni sadee kun immoo kan irratti gale kan maal ture damoza micoot damoza ishii damoza micoot ishii ilaalla taaree kana Itoophiyaa gala malee gara warra biiroo ishii irraa fidatti galaa Mane malam beka. Karena mau aku masih fidas, nanti jangan kan saya tuh kapan kau cuma fujat tuh sih. Ane sakas ini ofisi TV aja tibete dalal tim bi aja nama mana nama aja tuh. Yo ofisi. Ane beku ya ane sini terus tuh yo beka. Karena aku apa karama kau ni tapi suka seleksi buat karama kecegalan namanya si berbaju biaya gasket. Ane si semua kan nama torbe gute kalah dari kabat torbe untuk kalet. Boleh titi wana si dem sejur rabis naja be cukup sip dah. Belum karama kecegalan si sesuatu kabar kalau kapal itu biaya gasket. Yesus. Mati tu penuh deh. Ane ko madam. Biar naga caja tu, biar naga caja tu. Kan masih kira betul. Biar naga caja tu kan kerja berat. Ya tahu bakasi tariwan nagar kartu cerita dengan. Malas sekarang nak kasih cerita kerana banyak ni malas. Anis kan mau ganggu dua lali. Kau pasti tak terima. Orang bising cos ni nak kasih drama aku tu kau nak aku masa di luar mati galah je. Dia di dalam rezeki ke dongka buat besar pada. Pasport ni share kaje, cancellation ni share kaje. Wani drama mal sekarang ada minat. Tak usah. Hadu ko sinagar ga, rapi sinagar ga. Tapi cuma dia hormat waktu kufur anda. Wajib. Iman. Imbasi sana kami bahasa Sufi. Imbasi sana. Kita dalam beri Sufi ke paspor kita itu balik baru aja. Kalau tinggal sekali kawan tu. Nagamu. Kena kayak kisah depan tu.
Nagamu. Mee kominti dubbisoo keessatti dhaga'uu baate. Silkii kudha jalaa seenaa barbisee jari kophaa iyya kun kophaa iyya. Obsa qabda. Ani dura biriskii walis koo inatti kenni. Rabbi kan beeku. Miidhaguma tiiktookii jedhanii safara tiiktookitti na dhaabee kana. Geetaa kan riskii humni waliin bakka kan ittiin nama gargaaru kan ofii kiyyaa miti. Obboleettii maaliin dhageessa dubbadhu? Roomii kaasileeshinii fudhachuuf ani dalagaa nagarisaa jechuuf ani mirtaa. Eeyyee moo fudhatta? Kaasileeshinii amma guyyaa 15 booda fudhadha. Xumurama waraqaa. Fooloo si deebisee jira. Roomii guyyaa 15 booda kaasileeshinii fudhadha. Si bira dhufa jedhi lakkoofsa kee faana naa barreesse. Ani si barreessa waatsaap dhala dubbisishee. Ishi haadhuma si deebisee jira. Ishi waatsaap si deebisee nagaan naa oola fayyaa taanuu dubbatu koo digdamii lama buusee baara. Maallaqa ta'e beeku dha jazzabe. Riba baay'ee rafne sa'aatii 8 micoota kan nafaasa. Sanii gadi silkii na jeeqe bakka. Sa'aatii meeqatti rafamee galgala. Sa'aatii tokko ta'u sa'a tokko ta'a. Sa'a tokko silkii ramadaan kan godhadhu sinis tokko. Kifili kiyyaa kan seeni sa'a 9. Ani kalli faxuura malee